Znate čega još fali? Koliko nešto košta? To je moja omiljena tema, to ja već 20 godina po tome drvim. Fali primjena na hrvatskom jeziku. Okay? Kako nešto funkcionira? Kako to kod nas funkcionira? Pazite, ništa se tu nije promijenilo. Ja sam to svojim klijentima za koje smo radili web stranice prije 20 godina, to sam im isto govorila. Stavite sve odgovore na pitanje na web stranice. Napišite radno vrijeme ako ste dućan. Napišite da se otvarate u 8 i da se zatvarate u 16:00. To su 2 broja koje su nedostajala na webu. Mene to iznimno frustriralo. Zatim sadržaj o uslugama koje pružate. Kako se usluga zove? Za koga je? Za koju ciljanu skupinu? Kako izgleda proces u 1, 2, 3, 4, 5 koraka? Korak 1, korak 2 se zove ovako. Što su stvari koje isporučujete kao uslugu? Dobit ćete izvještaj na 10 stranica. Dobit ćete 10 videa koje ćete moći na Instagramu staviti. Ok, kakav sadržaj trebate? Rekla sam, fakti, činjenice, brojevi, mjerenja, rezultati, analize, jedinstveni podaci koje samo vaša firma prikuplja. Sve to stavite na internet ako nije poslovna tajna.